Menlau. Ibang watakata nan matu isa keorisa kwalu lel silisa ki wasau me we are main reading. They wasau me we are wasan watawat. Pasan okay irang pukpang wasaya. Wasan me pasan and wasan watawat. Metoke oralapa. Oralapa kasaya kilelen. Kamuyong oya bangkak mangi me kitayang Tohnpadahk and Krais. Okay? Kasaya yerme Krais is a drug kitail and gui we are tohn momotso. Ekarong kitail and we are that Tohnpadahk. Kayo cheba we are la Tohnpadahk. Nia che we are la Tohnpadahk. A try buko we are young mete kan Tohnpadahk. Okay? So Mathew is a curious a kwalu lel silis a kumai goto rey. Kumai koros me pangatar o toto klara mal men wusingan. Ipan kakomele kumai la. Kumail ale o Kapaikada ay men wusiket o kumail patanki sangya. Moin padahk sangya imatawa maspela sabong karataibil kosoya sabong moin padahk sangya padahk sangni ang Kauno men wusik. Okay, kumail pan tiar kamalpan nganamail kan. Poi men wisik may pan kiyang kumail memangay autabakan memarara. Okay, so wasaan wata motomot kamarain pa elol kamarain pa loud. Ngarimit ibang Kohla break it down po chailengak utial de kasosong a child maur makichail me nan mahsen o mabang kadehde me child wia waraking Kauno. Okay, so kayo disciple man wrong bekarang goti sapang. Okay, count Jesus niya kotto tame masani kolula williakap. Okay, kolula williakap wing Koht corondor near you. Lemam. And sa may pola, como ipsapa, luka yung Krais na naman maur, wing Koht, katlong lalum. Krais me wato, wing Koht pon sampawat. So, aramas akay san sa rawir, okay? Kautak momotso miyayar. Ap Krais kat kita maur kap, kodi do sang nan lang. Arimye ko ton, patang kiyang, irailakan mecha benekar, irail disciple ko, irail warang ko. Gini ceban cepta ko silika lok nan Amerika nana wayet kwam likin pompe ong ne chelaramas mem pompe ko sambal lesson. Okay, lesson in discipleship kakairata tron to talk tron papa. Okay, pui me chepe garang maduri sa kwalu the greatest commission begar pakatar kayo ka sambal ong Kauno ye kowe uyata Tohnpadahk. Okay, baptize ran marang Koht sam Koht na Koht ngayon sarawi uyayang ran Kapaikada. Song koros may patak yang kumail ay ban ye yang kumail. Okay, karatak chay koros magan chay kan doubt de pegasalda ya iko chay yang ya anso koros magita uyata Kauno masani chabangkon ke chabangkon nganen Koht lalata chabangkon chabang kilang lemon Koht yang wiyata talk pogida echugaran chalchalan momot mamayer Tohnpadahk te icharki cha porwe ran sarawi katan kime Tohnpadahk amasani kowi lupona I kowi armas koban wrong masano tamar baptize kila rawakila repent rakalula rekatu ite parel kan. Nike ret supe isanger kosonetin aramas. Wia panaramas idawehnla Krais. Kauno ina ukiti apan yang kitail. So aramas koros kan wia kuporang Koht. Regengkon makauno yang rai pokita no kiti. So riesa kwalu ira first riesa kwalu ira tikitik riesa kwalu count Jesus pegar. Kamu yung ay sapang. Okay, Jesus masani koto de aleta chailenda aleta Krais abudano chay goto rehn Krais. Okay, chay goto rehn Krais po masani yet you will challenge
makaricingata ibang potlong so fellowship o communion o ime chay ko sa yagi aleta te eupana nang pungang kitail o Krais. Okay, so may bang pabonsa sa ngay kang ipsapal is just sapeng amasani koto is just sapeng. Okay, nine son so come to me. I point kayo come to me. Kohla rehn Krais te koto masanin pumpiya kumail koto re masanang wayo come to me. So we are can come to Jesus. Ima kayo I priority mo chay bang koto rehn Jesus at chay lang bang kako sa kamiyan tohnpadahk. Okay, may koto rehn Jesus ni koto re ni sapal kiyang iyay maur isay kuya tohnpadahk ijon sarawi. Okay, so son lemau ka iban kosaya makomuyong iban ronga tamor makita tohnpadahk. Okay, so come to Jesus. Okay, so son wano paisak payo sotra aman mekakoto re masamay mekat katin kataryato sotra kainangiyangi moin kaine ne to ape re o ibang kamaurala ini imulan ran tame ko so ya komuyong ay sotra pain Kohla rehn Jesus pogida kalangan ng Koht sani to token ngayon sarawi makainang iyang komuyong ay en kinmen aleta Krais turinaramas rorong masanen aleta Krais kiyang Krais am naur kolula welia kap rehn kay tegat padahk men. Okay, turinaramas pogida insenerail rorong. Okay, so tame masani Kauno samay ime Jesus masani socha mekak pain koto kareta komuyong ay ban turke kapeng ko sa yang kapan nanay record komuyong ay ban turke kapeng main Koht kalangan ng ngoy tipan pepe seli mal yet kom kasaleto sa pulmo kalangan kay nang yang kamelele o yang bildiaralan mor soto Kauno. Okay, komuyong ngoy socha pain po Kauno. Okay, me masana kadehde nan so ne we sakria wariso okay kasamo o posonla kasamo Krais na rail nor o posonla Krais ay kiyang rail pung and we ala sapol mangkot seri karatan sa mi chawi bebon sa Krais chay yang sarawi kichame la mama kitra yang erto on wekiohng komuyong we live according to the scripture kichame maur kitama buksaraw yo masani de so jamam orke. Okay, acha kamelel kan acha wiwia kan pan paki tama puk saraw masani. May socho kasamo Krais socho posonla. Stuya sariyang Koht. Ima kapikiyota nan lang kay de kai socho sosoki. Okay, pokita Kauno makiyang gajay pung. Kauno kachiyang gajay pung. Kiwayang pung. Kenyang wiya sariyang Koht pokita kasamo o kaposonla. Okay, chama-chaman machay so kasamo so melelum poson pa ni putire child. Satan poson asa Jesus. Okay, Satan poson. Apomentuela. Wekiohng. Ang komuyong ay chatsipala Satan kita poson o kita kasamo. Okay? So have you heard the call? Come korong pekarama sani koto re kom sapang te kom yorong ato kay tegat padahk men kan te kom yorong ato isay kono pata. Okay, kasi yang kapang kosampalen chailen achay matamataw pan bisechiginan melelin tame masani yer ping count Jesus masani so chamakak koto re kareta songanan so mamet wecha irong yang rong Kauno mo moita yen yang rong ngay rong ay bil weweki Kauno kalangan nong yang moita yen yang weweki kareta cheschuban men kawela an so mau en yen rong ay bil sapang insene ipilipila me Kauno soto kisang kitail kapikata atami endayong rason kan mirabanale so jale
irapilata sociale. Okay? Pilipila kauno kalangan. Wana ka limpa ka muitang kamuyongoy pilatasili. Pilatasili insenom. Ap yet momuekan. Kasale torowari. At child pilatasili insena child. Okay? So, tami sungusungong ko saya anso mau bukan mayang rongorong o kauno me kaitek pin ngoy. Okay? Kauno me kaitek pin ngoy. Okay, armaskin testimony. Anso me tiara ta Kraiso. Okay? Ascho melel. Chaischo tiara ta Krais. Puksaraw masani kaiteng kumail. So na isaklamaw isakuno. Kaiteng kumail. Me piliota. Angoy me pil kumail ta. Okay? I kara pa na chay banturgi kalangan. Main Koht kom piliota. Okay? Pokumailen kuwi o kaparata wa toto. Masanan wa you bear more fruits. Okay? Dua chapan miya katapanay mo rin solang. Apan miya lupo. Apan miya wa. Yay ngoy kairta. Tipano patkul. Sacha me goch maulale. Ansa mi pangka sa mo yung Krais ay more. Miya wan Koht. Pan wiya sansal lale. Ime komo yung ngoy pekarang. Okay, one Koht ka pang miya sansal. Lala chalari. Aramas pan menyang. Maurin solang po chay ko rusi sa ngochoyo. Tipano toror sang kalangan ng Koht. Ap meman me pang kutong rehn Krais. One more kapo wiya sansal. Okay, aria imo me banatra karamas chikan me rapan rongo mo testimony arapel kilang mo wokla rapananane. Me kap chakay tor weki Satanawiya kam kamaskuni Israel me ban mol de kailang gunog melal. Okay, korean korench payo. Kotin sampa. Okay, Paul ko sa ya kotin sampa. Kotin ngen south pero sang aramas rangkilang me melelo. Kareta anso me aman ipsapal one. Jesus masani one more cup. Pang yesan apang portare o apang pil water red me chikan nan wing Koht. Okay? So Paul ko sa me Kotin sampa. Anso me como ipsapal como maurin solanga yang umikana tono momot soa penay wiya momol pokta ngayon south pero sang rail rangkilang memelelo. Okay? Satan kung kailong kumeko tumao. Yamo mo naramasaman ikininin pakpakita kay siri me. Tuwa jasad alayer mor sojuk ray piluwala ray protong Kauno pueki atan momotso aray penay kan mall ray Ramol keren puro to yang. Puego un momoso. Na matawa. Wan ngayon sa otra. Ragigila ni ray sarikan puro lamuri. Sakasakaw. Moen complain. Apre charki. Puegi ray puro tong Kauno. Niyatan Kauno bata. De niyatan Efriom. Niyatan CMF. Niyatan. Ramol. Okay, Ramol. Arutang kampake. Pechebanan siyang kisang niyata. Chelar lang Kauno. Puro tong Koht. Melel makauno tong kumomotso kan puen. Sawasa achay poson. Abchay puro tong Koht. May backslide puro tong Koht. Isa puro tong naniw. Okay? So isangan sa wewe ka mga sa ankiyan so mau. And we pichi child solam pechelen kiki pana chay pirin kano. Pangkarata chay. Okoya chay panay banim saklanan hell. Puwe ki sa wewe. Okay, the un momotso. Okay, so kachin masani arisama pang katkiyang kumail me koros me kumay pang paki ni atay. Me koros me kumay paki ni atay. Kasampalen relationship. You know yoma. Jesus masani kichailang kodore. Kauno me pil kichailda, iti kichailda, kichailang kodore. So niya chay bang kodore. Me kot siyo chay bang paki ni maren Jesus. Kauno bang kot kiyang kichail. Dere naramas so chakin men kodore en Jesus. Aprakin men use.
Okay, we are sili raisin per and raisin witting o some really long kapal kapaka master pasapeng romal. Koht me Koht. Ekin back up time masani. Kayo kamuyong oy pangkotore. Abja pangka kuya tohn kumarang count Jesus. Okay? Niya just men bonsa sa sapol makalangan sapol mamak au yaw yetro and so on. Achana anak chalukuri. Esa sa iski chakaidek. Kaideka bandab ko isang iya isa sa isko eh. Okay? So, masani yer puek relationship with puek yamu korong yer makomanana ko to ren Jesus te yanana ko we ren Jesus song yo me chepan baki masani e no kidi ni mare e bangat ki yang child. So kayo mo makomban mangi ke makomo disciple komo waraken Krais ke tribe sapal jakola ren Jesus jakola ren Chasapeng, a masani go do re, chakola re, kayomo. Okay? So, message ipsabal, message sapeng, message kiyangi ay more, isay ischaka katangin niya warak. Moy niya tangin chon sarawi. Okay? Ischaka katangin niya ngoy chon padahk. Moy niya yampe kono. Ap kaitek ngoy aman me kriyaman me Krais pilatao. Okay, bang kaporelang kuporachaikan kaskulin sangan puin naramas me idawehnla Krais puin payo ap eudra puin meduedra kalusong tame men kalusong pokita aral karakter aral maur riwasa me betabatak sangya magtrawialar magja katan ki ngoyaman me Kauno pilata ko me kriamano ta ipali te tame ban sa song me ban asaki me ban kilikilem ke me yang Puegi ko wita chon sarau yes chuya yang ya tohnpadahk. Okay, so kayo iban muidang Krais ay maur. Okay, so koreaw iban accept condition tayo condition iratugituk riesak tuwawa kasaya nipompe ya kumail ale riesak tuwawa masani kumail ale o Kapaikada ay men wisik. Okay, kumail ale o Kapaikada ay men wisik. Kumail ale o Kapaikada. Masanong wayo kasaya take my yoke, eh? Take my yoke. Ale o Kapaikada. So I point me song ko saya kayawak chayban come to Jesus chay ko to re karyawa chayban charkila irairo. Charkila irairen wisik me chay ko to na le re. Okay? So, nan Luke Isak payo Isak limau iwadag mong kapana pampili wadag Luke Isak payo Isak limau kodi keteketo pokon lap idawehnla Jesus. Okay, chaman pokon lap ap miotra sangan aramas the conditions sangan puin sangan maur sangan style en aramas me kliklam de rirong nam pekonwa. Okay, iyar katen so pe yang railo masani meman idawehnla yato o yang yala e ap monakisama o ina o apo dona serikan o riyakan o pilpain sangoy nan esotra wiya tohnpadahk. Okay? Ma so ya chailen kailong kung kitail, kichailen kailong kia chai panene, chailen kailong ki ni chai sirupo kichail tohnpadahk. Ako so ya priority. Okay? Isme number isme point me ko saya condition of God and stand. Painan idawehnla Krais pan moon me karos. Pan kiyan an example buen sansal. And so me isay kaleta Krais ang baba ko sandikan wauniki ang baba ko sandi ban baik ikan wrong may mengun maur waray iban kakakisama yo ina iban pakong iban Kapaikada. Gito tani kung katiwo ap kamelelo merey. Ansa me aleta Krais
sabol mang kauno ko sandi kan ban tiang la monai babao. Okay? Aban tiang la monai babao. So idawehnla, put God first. Tuaja kila kauno moa. Okay, so idawehnla ko saya, take my yoke. Take my yoke. Kayo come to me. Karyawa take my yoke. So may ban sukak pokata. Men wisika, me Krais wowa. Ay kadehde tohnpadahk. Kadehde tohnpadahk. Okay, bui ban ale kila an ayatu po naiseri. Turun so lang me lalapotang Kauno rapopo dar slow down. Moka ko saya yang Kauno me ampo to tiang larmo. Tirin so lang naichik aresala yang mol ni megot yo. Sola kirdi sola sansal. Moka sale yang got me. Nom seryo ka sambal sanger. Aiti yukata al malupe yukoto. Okay? So kasambal chale nironga chay meor. Makitail kotoren Krais o kitay kolata. Sabol me wisik. Take my yoke. Okay? Masanan bombe. Kumail ale o Kapaikada ay men wisingkan. Ale o Kapaikada ay men wisingkan. So yung ko siya takot yoke ni lokayan. Masanan why yo yoke to etra may pang ko siya. Korea man me pan sound moto pan. Yeah. Kipa na chapang warara ko po. Chuka sa kawe wene pompe ya. So me mat mo nan muing kawaw. Tamara pan proyang po yan pusik puela pe. Okay ma socha niral tipson buya ta ululin nan matra pe. A yoke makengkachang irapanaw imatang ki yoke. Okay, so ni kaporetong puk sarawi. Kijaban take up Krais yoke. Tabang pokata ang Krais men wisik. Chabang pokata pe men wisik ang control atal esehla ka idawehnla. Chuban indame yukodoren Krais aya pungitak selimowa. Wiya selipinay. Okay, may bang kolata sapol mang Krais men wisik. Ima bang derek. Ima bang kawit maurin saulanga. Kadehde pen ngoy kokoseli. Okay? So idawehnla yoke. Tuaja maurin saulang apan train apan wewe ki Kauno apan wewe ki kupurango me chay Bible study ki. Icho kakip sa palchang inda ay mawara yasa yerso kamyong ay sasa chapan out nan masanang Koht. Pwe ki alo trotuk o yapal. Okay? Ale ni idawehnla Krais trotuk o yapal. Ibang kanageti was ami what ko? Luke sa payo. Because saya tuan chailen moniki Kauno monsong kan magchay pakong monsong kan magchay kasampaliki idawehnla take up yoke. Okay? Because saya rancho kaita rancho up ngkapan me anso me sa Koht ang baba ko sandi kan anso me sa la Kauno yanana kawit ki baba o ngoy o ay benene chay bambek yang kupurang Kotra. Okay, chay bambek yang ta iwiya bang Kauno. So iwiya bang Kauno bang rule ngoy o ay benene. Idawehnla take up the yoke. Idawehnla wawa sabol mang Koht men wisik. Pwede ta kodoren Kauno ay ben wawa selipin at. Tame at priority, tame at wiya pa. Okay, tere naramas wiya sa kakareta Kaunos chuka kuyaki sangan saulang me ekoporoporki. Po Kauno pan rule idawehnla sangka mauro kaun me karos. Kamele liu de tiyak yu me chang ligin kupurang Koht ebanuti. Idawehnla take up my yoke. Alay men wisik te Kapaikada men wisik. Okay, Kapaikada men wisik. Aban solar chay wak chay lap chay bang wa yakupurang Kaunon tame kin kamelele tame kin perang ki aban overrule insana child o insana na chay panene te ko sandi na chay panene. Ayumo
kapayin ko trampang ko to be trial. Pumachepan so lang insana trial silly. So kapay. So kapay lale. O meman me sochokin Kapaikada a lopu o idawehnla to esocha kuyala na tohnpadahk. Okay, dagot Kapaikada ay lopu. Kapaikada ay lopu. Okay? Kapaikada ay lopu o idawehnla. Lopu kay dek estion tinda Kapaikada nom etin monian anda lopu wat ki lopu me wat me ko sang lale. Kaya ko yoke ko kapaik. Okay, lopu nan muin ansa Krais ka lopu wala. Sang ko rail kin totong ko lopu wala nan ansa wo on criminal aramas suwat. Aramas deserving kamala. Kalusiam kaya kalusiam ap lopu ko langata langalangomela. Okay, wasaban sermur. Tami ko saya Kapaikada lobu. Kapaikada lobu. What ki idawehnla Kraisa esong according to the reading. On wasan what me ko saya take up my yoke to the Japan pokata wisikin Kauno emimini wiyapang Kauno. Kapaikada lobu. To kamuyong ay pan mangi me maurin saulang maurin mayrang. Yes. Maurin solang, maurin mayrang. Okay? Maurin tohn mete. Siwe wenanda Kapaikada lobu. Nga pisachiki do ja kitin sa namkan. Kitin sa namkan. Tami song ko saya, it's costly. Apoy laut pwe may baninda tami monaki idawehnla Krais ay kaperen imen minan ay kaperen. But ikak Kapaikada lobu. Okay, Kapaikada lobu tu eja kiti ngoy tohn mete kila o tilaway Pahn poinan idawehnla Krais. Okay, so lang koras makang tilaway Pahn poinan idawehnla Krais rekan backup. Idawehnla Krais oken Kilelen apalla arakin esehla rai poson. Okay? Kauno papang kamuyong magitayang wiya tohnpadahk rong sang niatra. Take up his yoke. Kapaikada Kapaikada sapol mamen wisiko. O Kapaikada lobu. Okay, conditional. A Trump style in memor mon koto. Me kak bang me kamuyong yang tohnpadahk and Krais. Okay, kareda ikin kango yang kitail. Chaiban soja men ingin soy. Kapal kisan maurin solang. Kapal kisan maurin solang. Okay, kinta tami mamawo isolang la leta Krais ay maur suwatla. Lekam chor. Lekam chor. Kapal ye yang kitail. Ama chay sa Krais abde kaway kitail la. Puwagida Satan. Pansa me chela leta Krais chay kakeri wrong. Me maura challenging. Okay, puwagi lama-lama me aleta Krais wat kiban nan motin ros choro lel nan lang. Punan kasongosongkan pantok kay kitail puweta Satan. Satan kan kitailen itibak, Satan kan chailen lalapot, Satan me lose kitailo pan kinu uran lao proto. Arik. Okay, kinin dami lao kapakap kanya mga po kasongosong telelia so maing. Chaban piluya kapakabo lok kasongosong kin lela ramas koros. Kasongosong kin lela ramas koros. Kasongosong koros makom wekiohng kay buye di deep. Kasongosong koros makom pewedi kay buye di kokoyerta. Okay? Kasongosong wat ki kansens wat. Okay, okay. So, tilisak siluo, Jesus pil masani, ipil tuan kumail, soja aman kumail kak wiyala na tohnpadahk, ma soja muisang me koros me aniki. Okay? Jesus soja masani challenge sa momo, labok chay so lang,
masani tame chaikin Kohla la mawa ma wong kupurangkot telanana katar. Okay, may limbakong Koht laut sangay limbakong moni laut sangay limbakong Koht yanana kisangay limbakong moni. May whatever, okay? Song tayo me Kauno pano rong me miselinan number silu payo ayanane kila number eo. And so koros me jaban kila Kauno number eo kitail taton apan okay situation kan boil out. Boil out me tueta ong siri kan me persecuted tueta come up to mo itong Krais am more on baba am nono kailong kung kumay bok my Catholic kailong kung kumay bok my pros I pay the price kan ma I poina ni tawen Krais kan ma mi song ko saya. Okay, pick up your cross and follow me. Pick up your cross. Lopwuhn kansens wet kapan tiluwe pana kap kolokola tako idawehnla. Pick up your cross and follow Jesus. Take up your yoke. So kasilu a disciple is someone who's willing to learn. Okay, kayo wapan ko doreng Krais karya wapan wowa ang Krais men wisik tama kaite ang Krais kesesang. Okay, or more in John Meche. Pick up your cross and follow. Count the cost of following Jesus. Kasliwaban, willing learner. I karakterin Tohnpadahk and Krais manaban. Kinmen kote yang Bible study. Aban men kokertanan mahsen. Aban men kokertanan na wewe ki Kauno. Okay, aban so choko saya may mawar, ya sawyer, imo mengkitmen. So, but you were disciple masanin pombi tebang kian why willing learner ralakan makin mengka school ralakan makin men aramasan au de rail disciple so idawehnla. Okay, so idawehnla ngayon sa may kilip lari ko ni John tare yanane sawas mamiar mas koyak sangayap so idawehnla feel secure. Okay, feel secure karada John Papa Kauno man panasame Krais is the master of everything. Como yo ngoy so idawehnla kitra disciple. Okay? So, irachikichik riyesak tuwaw puralanan main scripture me wat ako maduisak kay riyesak walu riyesak tuwaw silisak. Riyesak tuwaw masani kitailen take up your yoke. Kumailale Kapaikada amen wisik o kumail padahk sangya. Okay, kaskul sangya. Chailen Kapaikada tame Jesus katki yung kitail o kaskul sangya. Kay dek tame chaila sayer chailap ko tong Krais. Imagarata more in so lang, more cup. Kamu yung ay iputin ang religion nan wiyapang kaudak. More kapo patlong reta sangyan sa machalita Krais. Okay, so ako saya. Willing learner, chaban men learn, chaban men kaskul, or ako saya chaban kaskul sangya. Okay, kumail ale o Kapaikada ay men wisik o kumail padahk sangya, pway me o pampap o nang kapit karakarak. So chaban Kapaikada kolata yoke, chay kaskul sangya, auda pa, wiya pa, easy, okay? Open-minded, open-minded, teachable, ready to learn, character, audapan, aramas, magkakosaya me, ngoy Tohnpadahk. Tohnpadahk man anana audad, at saka kaso jay mawar, anana audad. Okay, karada, kamu yung ngoy, isime, address Tohnpadahk me Kauno masani, ngayon sarawi, yaw de kitail me jay so jay wongi, jay ban so jay Tohnpadahk me wiya audad. Okay, so imi cheba na saki magkitail yang wiya Tohnpadahk and Kauno kitail wiya au yaw daud willing to learn. Iso jay del kicho one paron de Tohnpadahk de sogop ngayari mimiermo. Okay, cheban wiya au daud ay yan bangka kosa ngay Tohnpadahk miya me au yaw de yado. Okay, miya me kakud kapul. So, number slumo
karakter de audaban aramaso mewia tohnpadahk aban ko menrong amalielo open. Okay? Pues momanatay king kokoirtanan sapol matay wewe sang nan scripture kam sang ni ben experience to what tame chay la sota. Kauno kan situation irairan more kan chay kan learn chay kan ka school sang ya. Kamelele me tohnpadahk puegia chay ban kin menaude me chay kan chay ban so mendur chay ban men empty. Empty mau paban mia roman aude kitail amay banda as yes oyer second wiyama okay ay ban ben ritunga sanger Kauno amen Kapaikada okay aramasi charkren so ngo trawo mau pui wi apartment okay kamelele me share nani white ay ka school kan amanli me ikalo kompi kailan Buddha euren momotsoko Buddha the Muslim abanda Christianity and ngilama boy ngilama ko sa yama may koten limbak kasyana na kotoki dame ko trakak ma ko nguk up ay baba kala bago inda maray poson mo ay baba kala bo aray poson mo baba yaray poson mo imakare day ba mela yat poson mo okay Kompake sa naramas ko po kita, rail, ritungetier, may wiya pan ma. Ara, esto wewe ki Kauno katariyala po yung kasaliyang ilimbakang Koht, ekang iwiya pan ma. At tami sungusungun ko sa yak, child disciple. Child tohnpadahk ang Kauno. Chaypan min ka school, min naramasan budakito lale, na rey, po yung kakwang metekan. Cái chạy bạn sẽ chơi rồi thì mình chạy mawar, mawar cup, mawar Krais kapong aramas chạy chơi bukidi, chạy bukidi deep, o toror sang Krais, toror sang kalangan Koht, and so Krais got long lale, got kita mawar cup. Okay, karada chạy bạn loud and room and open, woman ka school. Number bayo, disciple the warak te tohnpadahk atal kendo te ni atal idawehnla is michal idawehnla chay banduela. Okay, flocks of the same feathers flies together since langen lokayan way man bir kan me sangatoyo aral member bir kan bir pana dame chay patron chay banduela. Okay, machay patron Kauno na sapol mahsen the wiya pakan chay banduela yung chay ban osok mekchelyang tohnpadahk. Chay ban so joko so yawe ni lokaya ya yi Jesus chay mor chala palia. Okay, so disciple is not just knowing but learning. Just knowing kadehde to chyle nasana malial up learn da you learn ikilang o idawehnla nuwiya. Okay, so malielo akamelelo ban work on tamakano masani atal wiya kan ban bilita wen do cha Krais. Ma Krais kin kapakap kiramas suma kechay ban kapakap kiramas suma. Pagkita is mechaliti dawen Krais. Okay, iwe wen kasamo Krais na time more. Okay, so chay ban so jota memorize scripture kan Turki nan malial scripture kan so chapakeo masanang Koht men audeta atay malial masanang Koht men wokit kitail. Okay, it's not for information transform men wokit kitail. So machaban moita masanang Koht and wiya tame kapulupulin wiya udan kitail ban wokla tame chay so togon wongkila akinawi audeta tor malial chay memorize teli abchuki na wiya. Okay, amay pan kay puyeti masano rey udana ban porye na wiya ban puya kamelele aban porye na wiya. Okay, dami songo ko saya disciple becoming like his master. Okay, number payo tohnpadahk ang Kauno man abanduela Kauno abanduela kareda makcha Sony daw yung Krais cha mor
So jarmas kaklang Krais lale. Chanana pok mag. Chanana wekiohng Kauno te pachakano peki. And melauki to rosson. Rosson and morin so long of aramasanana klang Jesus. Okay, aramasanana klang Jesus. Yeah. Disciple becoming like his master. Yes. Okay. So, karyaon koren silu sa kwalu. Karyaon koren silu sa kwalu. Argachay koros wia sansal en linganen Kauno ni socha para masachail kan. O linganota mekin kosang rehn Kauno. Ye ngeno mekin kawakiyang kitail. Menutan momen Koht ni linganeo me we la lautla. So glory. Linganen Koht pon so lang manakin we la lautla. Narama sa mana abachare ta Krais bueki tip bueki sa we. Okay, amor mo inka klang wong astrono lingaling. Aban so me e wong Koht we klar Koht kairtanan marain ki Kauno alasang Kauno lingalingen Koht Kohla pewe. Okay, aramas man magan we ata deep so lingalingen Koht pewe. Mekareta komuyong oi panaleta Kauno muitang Krais ta morcha suik deep lingalingen Koht saya glory linganen Kauno mupon masan aramas man me idawehnla Koht. Mekareta Jachuka kamamali kitra. Jachuka kamamal may bang ko saya may sayar may sa lang ay bil ko ito keseli may ang kasamine la chon paso. Para mas pang kilangya ipsa pala pa imor tuwe jo aramasaman mesojo ngeneng Koht lale. Okay? Karita chase chukak kamay gume. Oh, second second kapachabana, just kapachabana, just set apart, set aside, just pilipilda, idita, kachororla. Yo saya ecclesia. Okay, ecclesia duejo, kachay so long kan, me pilipilda, idita, kachororla, men papa Koht. So, makamban, kamele lang kamwi, makamu we are tohnpadahk and Kauno man, waunki the glory. The glory. Eko sayayar na wasang wata. Okay, eko sang rehn ngenen Kauno. Ngenen Kauno kiyong kitail masamas. Mon Koht o mon aramas. And sa makampan, Kilelen na namu pekong Kaunon, aramas koros makilanti ang uk. Pueki aray so sa iskomu imerabang mumalkin komu. And so marosay komu ilarabang wangkin komu. Bukita, glory of God. Precious ngenen Koht remi. Pomi. We karyaon koren silu sa kwalu argachay koros wia sansale linganen Kauno. Sansal linganen Kauno pan mi pon sapul mangko tohnpadahk mano. Kaidek pueki title nan momotso. A pueki nganen Koht magatin kat laleo. Pueki a alasang a moro duetra ana master. Isma achay master King Jesus. Okay? King Jesus, karada chay morpan kiyawakla, ban tuwela, linganen Kauno. Alright, kamu nak wat-watak mo kamu yan wewe aplas, yay iratujuk, silisa ko, Wiya wat-watak te wiya kapisajukiya dinan madwe sa keo, riya sa kwalulel silisa. Okay, so disciple aban experience the power of God. Disciple o sorry, na telephone ba melar. Disciple the tohnpadahk and Kauno, tohnpadahk and Kauno man, aban experience, aban osso, aban wawid nan manamanen Koht. Gaya more wukla sang ni manamanen Koht, o bilbangka kapul manamanen Koht. Bogita, Kauno kat lale, Kauno wiyata tonki, tohnpadahk and Kauno. Okay, dama Kauno masani ma aban wiyawi. So wasago sang ni iratujuk silisa ko experience the power of God. Chayban kon manamanen Koht wugid kitail tohnpadahk and Kauno man. Niyan sa otra chay kapul manamanen Koht and so ta mechikan. Ime chay pegarton wiya. Okay, I say when isa keo eulil payo kasi tama Jesus karton wiya.
nan look pa yo isak walu isak tuaw akasale Jesus pen ko saya tame kat ton mo ya. Okay, kedi ro kat ton kasala takia la ramas. Niyan sa me kat lao. Icha peker te icha maur te icha karaba me kat ton wiya waki yang kamu yongoy. Eki yang kutra. Okay, so irachugatuk silisa ko kasaya. Po men wisik me bang kiyanguk memangay. Men wisik me bang kiyanguk. So kayo masani ko to re kolata. Hai men wising ka awasa irachugatuk silisa ko pain claim. Jesus pain claim. Tama bang kiyang kamu yan amangay. O marara. Okay? Kasaya number silisa. Po men wisik me bang kiyang kumail mangay. Audapaka marara. So what ke magchapanita wen Krais likin Krais mawiyeta tonki abanabal. Machapan wiya koyak mong Kauno abanabal. Okay? Okay, so langkin pokala Kauno yechi komisui leila sarawi ayech ngoy purpururen buyama kompang pungkinia teso. Okay? So lang mesocho wewe kia Kauno kunya songkan. So lang mesocho wewe ki me kela pa ko san renkot. So lang mesocho wewe ki me kamayaw bantipay ka ko san renkot. Okay? Makauno katma yayi komuyongoy nan chuasa apal chow chabang wi pom pop chanana Koht. Okay, so iwewe na masani. Pues men wisik me kiyanguk so ime bang kiwi ime bang kat kiyanguk tama kamuyan. Makauno so jeker kan kamuyan wiya tohnpadhak kom der wiya. Moy nu da jo moy dang Krais amnor. Tami song ko saya. Okay, bak chekin wiya me got me kitail me matawata. Ak chekin lama me. Oh, pweki ato ko Kauno. Okay? Wiya yang Koht. So Makauno makiyang komitame eko saya men wisik me kiyang uk men wisik me kiyang kumaile mangay mangay may bang ko saya namparang Kauno bata tame ya sa Makauno katkido Kauno bata puwege rano uye dudu so chapake ngoyo yang kan montikich plane chaiban wiata ministry o banatang Kauno bata chaiban dogeke men pompe chaiban but so chapake ngoyo aman monti puye tutu poptong nan ngene ya men pompe ka asa me chaimi minana munan so puye ki lockdown me alada mata wa ko tore to jang ngenen karwarwo wanai ngongkirano I kolcha na esehla chape ko saya alan mor sojuk okay nan lesson kan me second wiya do it a lesson ko yo man status before God Mama naramas mon Koht. Ni Kauno ayrongti sangan mauri naramas silima na irirong. Koyo aramas korusia milale rai korusia tipan joror sang kalangan ng Koht. Korea aramas me muitang Krais arail maur. Kosilu aramas me muitang Krais arail maur opil so pesang. Okay, so wanay ngonggerano ikolcha na telepono ngay kosaya pogita Kauno kaibuye di ngenen karwaro ninta ngaramas ono pata chaimi mina ne monanso lockdown na wewe ki chapin anti Krais abang kaunda samba. Okay, lang close down mask vaccine murin vaccine raban itengong aramas renale chip anti Krais puksaraw ka te yang kitail aban lelanso o leler chaimi milale. Okay, chaimi milale. So tami song ko saya me indak me marara ijay ko saya share masano rano wana ya sama Kauno makaibuye di Kauno bata kot kito aramas so sawasakan men kota sang ponpe men kota sang mainland men kota sang Guam men kota sang at sinsarawiya malawlaw se malawlaw okay gich makan mamal nan video kan sang Maui se malawlaw Kauno wad okay Kauno wado ans ma kampan mangi ma kampe karang me kot me ko sang reng Koht Kauno ban wado cha moni se chukan aleti support and moni to etra me wiya yan sawat
Okay, aramas men mayrong, aramas mebil sasa ya rong atra patangkan. Okay, chaki pan yang support. Kauno mo. Kauno. So jabakeo komuyongoi. So imi example gigi mapoyagi. Pain kauno masani. I mean wisika and marara. Tame mararaki. Imaban supply. Imaban provide. Imaban make the way. Okay, imaban dog eselinan morin aramasakan porin sa wasay komoy. Maya karong komo megot. Mas chua karong komo megot kom kilkilip ki kombang complain. Kombang workila me morin sa ulang apal. Okay? Morin sa ulang apan apalong aramasaman mekang chon mechigila. Amor. Ababan mga yung aramasaman meban o sa idawehnla Kauno. Okay, ako saya, take it from me. Come, take it. Kodore o alle. Okay, alle dame menkiyong kitail. Menkiyong kitail anointing. Tayo anointing. Kadehde. May ban padahk armas ban men wrong. Abang kaibu idili po. Armas alita Krais. Armas wekiohng. Iwewe mahsen ime. Marara. Mangoy. Ime ban miyata. Okay, ansa may ikin wrong testimony kan ikin isang po ikin. Igen matawala. Oh, we're not doing much. Kisin putikitikin mechebuya. Yet Kauno ale uya kita song loud. Kauno ale uya kita song loud. Okay? Ako saya, men wisik mi bang kiwi. Mangoy. Uaw tabakan. Marara kas chukelekelep. Kauno kat kita son sawas. Kauno kat kita tatra. Puengak poida. Chamanda mas. Maso. Anso may sinpena kap mo nanay school abe. Okay, at papaw. Anay no wa papaw iwan paran. Anso na kapunot. Anso Easter. Tirin tatok esa saya ikotrap. Tirin mayroong mag-complain nakamay. Okay, kaks chusarawi. Programen kau taka nek. Porsang basin. Moisture, kosa ya kowe. Apu isonga, kitail lama me, tame wiata. Iyay papa Koht. Abcheban men Kaunon, purlong lala chaylo kaibuyedi. Kaibuyedi kamangay pan. Papaw. Okay? Kauno makatkat lala chayl. Turin pena chay ko sandikan. Choko nong katrodo. Puegi Kauno sa lala chayl. Pena chay ko sandikan o wiyapakan. Kapalyala at chayl papa ko. Chaygin imsakla. Complain chay chukon nganan Koht lala chayl. Puta wiya. The wiyapa. Okay? Masaniyar. I mean wisik may bang kiyanguk. Mangay. Wow dabakan marara. So Kauno masani mo, weweki ischunok kiyang Kauno ay mor may banjojogi ay morin solang. Ischunok kalyalu niyal Kauno kasik may jojogi ay morin solang. Pagkita inokiti, may kiyang uka, mangay, kakakong, o marara. Okay? So, kasampan niya chaykin, pilipil ta niya chaykin, kasan niya titak chay bang muya. Koht ma, tengoy. Kauno milale, tepin ngoy ma. Pumai, ay no gidier. Tami kiyang kapan marara. Apan mga yapang sinekis cha puegi ang ngoy me kiwi o ngoy me bang kache yang kamao pakan kabang purutala pala. Okay, kabang puruta kagakong. Kachabang kelip kiyaban sawas. Puya masani. Tami kiyang kachayl. Hallelujah! Kalangan ng Koht chay kapagape. O may siyo Koht kaon labalap kalangan ng komoy. Kalangan kiyang komoy sabon mo magkapay po na imoro karusya kan. Miyayang yok ng lopwuhn kan bigatong kupuro kapayatay railakan me baniuki. Yang komoy sabon mo mahsen ng video wood. Anointing the kadehde Kauno tiyata pong karusya po sa bangkak wewegi. Tama nganan Koht songon kawit kengkit ng lopwuhn. Sa kaprayang komoy at kapeng kasapat kalangan. Kabagap kiyok kamitong koros aramas. Me saik wiyala tohnpadahk en Koht saban rong mau saban kopreyong komuyat mor. O wiya pamuikan mesen memor lale alala sang kam melele o kapayata. Sa kopreyong komuyat kapeng kasapat kalangan ng komukount Jesus. Me wiyat kaunat songomor kokolatra. Amen.